Bidasubirwaho rero ingabo z'Abafaransa zamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zamaze kugera Ikisangani Bangoka. Byagenze bite? Dore ko n'amashusho abagaragaza yamaze gusakara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare b'Abafaransa bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ikisangani Bangoka. Ibi bikaba bibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuzana abacancuro b'abanyamahanga barimo Blackwater, abacancuro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayobowe n'ubundi na Eric Prince, ndetse n'abandi bacancuro batandukanye. Abasirikare ba Israel ngira ngo murabizi neza ko nabo bamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bamwe bamaze gusubira iwabo, aho baje gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. W'Abafaransa Ikisangani nimwe mu nkuru ikomeje kuvugisha abatari bake. Abafaransa bazanywe n'iki? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye mu gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakomeje kuvuga ko abacancuro nta barimo, nta kintu kiba kibarimo, atari abantu bakwizera ku rugamba. Iyo bazanye uba ukomeje kwishyira mu kaga mu rugamba, uba ukomeje kugenda urwana, kandi nta kintu bigeze bakemura ku rugamba aho barwanye. Mercenaries are the most useless people you can be. Yes. You can rely on. So those countries relying on mercenaries, you just know they are in trouble. They have original problems before they brought mercenaries, and when they bring mercenaries, the problems are multiplied by a big factor. It gets worse, not better. Abacancuro nibo bantu badafite akamaro kurusha abandi ushobora guhura nabo. Yego ushobora kubagira icyizere, ariko ibihugu byishingikirije ku bacancuro uhita umenya ko biri mu kaga. Byari bifite ibibazo byabyo by'ukuri mbere yo kuzana abacancuro, noneho iyo babazanye ibibazo byiyongera byikubye inshuro nyinshi. Birushaho kuba bibi, ntibirushaho kuba byiza. Ngira ngo rero muramwiyumviye twese cyane rero mu gihe intambara ihangayikishije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 ikomeje gufata indi ntera. Hari inkuru yateje impaka nyinshi. Abasirikare b'Abafaransa bagaragaye mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Amafoto yabo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bibajije bati baje gukora iki muri Kongo muri iki gihe gikomeye. Kisangani si umujyi usanzwe, ni igicumbi gikomeye cya gisirikare n'ubwikorezi. Ikibuga cy'indege cya Bangoka ni ingenzi mu gutanga ubufasha bwa gisirikare no kohereza ibikoresho ku rugamba, ariko nanone ni umujyi uri kure y'aho imirwanyikazi iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuki rero abasirikare b'Abafaransa bari aho? Ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa yasohoye itangazo risobanura ko abo basirikare bari Kisangani ku busabe bw'abayobozi ba Kongo, kandi ko bari mu butumwa bwo gutoza ingabo za FARDC. Pale yavuze ko ubufatanye busanzwe budahishwe, kandi ko bumaze igihe bukorwa hagati y'ibihugu byombi. Banavuze ko bari kongera gutoza umutwe w'ingabo Ubufaransa bwari bwaratoje muri 2022, cyane cyane mu bijyanye no kurwanira mu mashyamba. Ariko ikibazo gikomeye si icyo bavuze gusa, ni igihe babivugiyemo. Abasirikare baje mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa babo bari mu bihe bigoye ku rugamba. Mu mezi ashize AFC M23 yagiye igaragara ko ikomeje kubagabaho ibitero byihuse, ifata uduce twinshi, kandi igaragaza imbaraga mu buryo bw'imirwanire no mu micungire y'ibikoresho. Hari n'igihe raporo zagaragaje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka cyarashweho, ibintu byateye impungenge ku mutekano w'uyu mujyi. Iyo urebye ishusho rusange, Kongo si igihugu kiri kwirwanaho yonyine. Usibye abasirikare bayo, Kinshasa yitabaje abacancuro batandukanye. Abo harimo abigeze gukorera ibigo byigenga bya gisirikare bya Blackwater nka Blackwater, sosiyete yigeze kumenyekana cyane mu ntambara zo muri Iraq na Afghanistan. Blackwater ubu izwi ku yandi mazina, yamamaye kubera gutanga serivisi za gisirikare zikorera ku masezerano yihariye. Abayikorera si abasirikare ba leta, ahubwo ni abacancuro bafite ubunararibonye mu ntambara zitandukanye ku isi. Kuba abigeze gukorera bene ayo masosiyete bari muri Kongo byatumye benshi bavuga ko intambara yo muri Kivu igenda ifata indi sura, ikava ku rwego rw'intambara y'imbere mu gihugu igahinduka urubuga rw'inyungu mpuzamahanga. Iyo ushyize hamwe ayo makuru yose, abasirikare b'Abafaransa, abacacuro ba Blackwater, izindi nzobere za gisirikare zaturutse mu bihugu bitandukanye, ubona ko FARDC iri gufashwa n'urusobe rw'abafatanyabikorwa batari bake. Ariko se ibi bisobanuye iki?
Ku ruhande rumwe Ubufaransa buvuga ko ari ubufatanye busanzwe, niko biri no ku mpapuro. Ibihugu byinshi bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, harimo amahugurwa, kungurana ubumenyi n'ibindi. Ariko ku rundi ruhande hari abavuga ko igihe n'ahantu abasirikare bagaragariye bituma habaho kwibaza niba atari ukwivanga mu buryo bweruye mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo igihugu gikomeye mu bya gisirikare nk'Ubufaransa cyohereje abasirikare mu gihe ingabo za Kongo ziri gutsindwa ku rugamba, bigira indi sura mu maso y'abakurikirana politiki mpuzamahanga. Ikindi kibazo ni iki: ese amahugurwa atangwa muri iki gihe ashobora guhindura isura y'intambara mu kanya gato? Amahugurwa ni inzira ifata igihe, ariko intambara yo muri Kivu yo irihuta, ihinduka buri munsi. Ibyo bituma hari abemeza ko aba basirikare bashobora kuba bafite n'izindi nshingano zitavuzwe ku mugaragaro. Mu mateka ya Afurika, Ubufaransa bwakunze kugaragara mu bibazo bya gisirikare by'ibihugu byahoze bikolonijwe cyangwa bifitanye umubano wihariye nabwo. Nubwo Kongo itigeze iba koloni y'Ubufaransa, Paris ifite inyungu nyinshi muri Afurika yo hagati, haba mu by'umutekano, ubucuruzi cyangwa politike. Naho ku bijyanye n'abacancuro, amategeko mpuzamahanga aracyafite ibibazo byinshi mu kubagenzura. Iyo igihugu cyitabaje abacancuro, akenshi kiba gishaka kongera imbaraga zacyo byihuse, cyane cyane igisirikare cyacyo kiri mu bibazo. Ariko nanone abacancuro bakorera inyungu z'amafaranga, si za politike y'igihugu runaka. Ibi byose byerekana ko intambara ya Kongo itakiri y'abanyekongo gusa, yabaye ihuriro ry'inyungu zitandukanye: iz'umutekano w'akarere, iz'ubukungu, iz'ibihugu bikomeye ndetse n'iz'ibigo byigenga bya gisirikare. Ni ukuvuga ngo AFC M23 yivuga ko hari ibihugu by'amahanga byivanga mu ntambara, bamwe babifata nk'imvugo ya politike, ariko kugaragara ko abasirikare b'Abafaransa Ikisangani mu gihe hari n'abandi bacancuro bari mu gihugu biha izo mvugo indi mbaraga mu ruhando mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, Kinshasa yo ivuga ko ifite uburenganzira bwo gushaka ubufasha aho bushoboka hose, cyane cyane mu gihe ihanganye n'umutwe witwaje intwaro. Mu mategeko mpuzamahanga, igihugu gifite uburenganzira bwo kugirana amasezerano y'ubufatanye n'undi wese, ariko ikibazo gikomeye gisigara ni iki ngiki: ese ubu bufasha buzazana amahoro cyangwa buzarushaho kongera ubukana bw'intambara? Ko ibihugu bikomeye n'abacancuro barushaho kwinjira muri iyi ntambara, bishobora gutuma iba ndende kandi igahinduka urubuga rwo guhangana kw'inyungu zitandukanye. Kandi amateka agaragaza ko iyo intambara ihindutse mpuzamahanga, kuyirangiza biba bigoye kurusha. Ubufaransa buvuga ko butivanga mu buryo bwihishe, ko amahugurwa butanga asanzwe kandi agaragazwa ku mugaragaro, ariko ku baturage bakurikirana ibibera ku rugamba babona ishusho itandukanye. Babona igihugu gikomeye cyohereje abasirikare mu gihe gikomeye mu mujyi ufite akamaro ka gisirikare mu ntambara imaze gufata indi ntera. Ese ni ubufatanye busanzwe cyangwa ni intangiriro y'icyiciro gishya cy'intambara? Icyo tuzi ni uko isura y'intambara yo muri Kongo, intambara y'amakuru, imvugo za diplomasi n'inyungu z'ibihugu byinshi, kandi uko ibihugu bikomeye bigenda bigaragara muri uyu mukino, niko ibibazo bigenda byiyongera. Intambara yo muri Kivu iracyari kure yo kurangira, ariko ikigaragara nuko imbaraga ziri kuyinjiramo zituma iba ikibazo kirenze imipaka ya Kongo. Niba abasirikare b'Abafaransa bari Kisangani ari abatoza gusa, igihe kizabigaragaza. Niba ari ikimenyetso cyo kwivanga mu buryo bweruye, nabyo bizagaragara. Ariko kuri ubu ikibazo kiracyahari: ninde uri kurwana muri Kongo kandi ku nyungu zande? Ibi ni ibintu byagiye bivugwa n'ubundi na His Excellency Paul Kagame mu biganiro bigiye bitandukanye, avuga ko abo bashinja u Rwanda kwiba zahabu za Kongo, abo bashinja u Rwanda kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribo bafite inyungu nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndabashimiye cyane, mukomeze mubane nanjye muri abagaciro.